Muraho, kaze neza kuri channel yacu y'ubwenge iguhereza ubusobanuro bw'amategeko y'umuhanda. Uyu munsi tugiye guhera ku busobanuro bw'amagambo mu igazeti ya 2003 nomero ya mbere z'ukwa mbere 2003. Tugiye gutangira inzira nyabagendwa bivuga iki? Inzira nyabagendwa ni imbago zose z'imihanda minini, amabarabara aho abantu nyamwinshi bahurira, aho imodoka nyinshi zihagarara, inzira n'utuyira two ku muhanda, ibiraro, ibyombo muri rusange, imihanda nyabagendwa igendwamo ku butaka. Inzira nyabagendwa tubonye ubusobanuro bwabyo. Reka tujye ku muhanda. Umuhanda ni igice cy'inzira nyabagendwa kinyurwamo n'ibinyabiziga, ikaba yagira imihanda myinshi. Tujye ku rya gatatu, umuhanda turawurangije. Inzira y'ibinyabiziga ni umuhanda n'inzira ziwukikije. Igisate cy'umuhanda, igisobanuro cy'igisate cy'umuhanda. Kimwe mu bisate bigabanyije umuhanda mu burebure bwawo, nicyo gisate cy'umuhanda. Nkomeza kubibutsa ko iyi channel yacu y'ubwenge iguhereza ubusobanuro bwuzuye bw'igazeti, ugakora rimwe ugatsinda. Dukomeze. Agahanda k'amagare bisobanuye iki? Agahanda k'amagare ni igice cy'inzira nyabagendwa cyahariwe amagare na velomoteri, kikagaragazwa n'ikimenyetso cyabigenewe. Tujye ku isangano. Isangano, iryo jambo bivuga iki? Isangano ni ahantu hose imihanda ihurira. Tujye ku ijambo rya karindwi, inkomane. Inkomane, aho umuhanda wisukira mu wundi. Ijambo rya munani, akayira. Inzira ifunganye yagenewe abanyamaguru, ibinyabiziga by'ibiziga bibiri. Ijambo rya cyenda, inzira y'igitaka. Inzira y'igitaka bisobanuye inzira nyabagendwa yagutse ariko itanyurwamo n'ibinyabiziga by'ibiziga bibiri. Inzira y'igitaka, ndabisubiramo, ni inzira nyabagendwa yagutse ariko itanyurwamo n'ibinyabiziga by'ibiziga bibiri. Urusisiro, rya 10. Ahantu hari amazu yegeranye cyangwa afatanye, nirwo rusisiro. Mbibutsa ko utajya gusoma igazeti utazi ubusobanuro bw'amagambo. Tujye ku ijambo rya 11, umuyobozi. Ni umuntu wese utwaye ikinyabiziga cyangwa Ndasubiramo, umuyobozi ni umuntu wese utwaye ikinyabiziga cyangwa uyobora mu nzira nyabagendwa inyamaswa cyangwa amatungo. Ijambo rya 12, umukozi ubifitiye ububasha. Umukozi ubifitiye ububasha bisobanura umukozi wambaye mu buryo bugaragara, umukozi wambaye mu buryo bugaragaza imyenda iranga imirimo ashinzwe. Uwo niwe mukozi ubifitiye ububasha. Ikinyabiziga bishatse kuvuga iki? Igikoresho cyose gikoreshwa mu gutwara ibintu n'abantu ku butaka, igihingishwa gikoreshwa mu nganda n'ahandi.
Ikinyamitende bisobanura ikinyabiziga cyose kigendeshwa n'ingufu z'abantu nk'igare. Ikinyamitende hano birumvikana, ikinyabiziga cyose kigendeshwa n'ingufu z'abantu nk'igare. Nta moteri kigira ikinyamitende. Ijambo rya 15, ikinyamitende cyose cy'ibiziga bibiri bisobanura igare. Bakubajije igare ni iki, wavuga ko ari ikinyamitende cyose cy'ibiziga bibiri. Ijambo rya 16, velomoteri. Velomoteri twese turayizi, ni ikinyabiziga gifite ibiziga bibiri kandi gifite moteri itarengeje imbaraga za cya1-5 n'umuvuduko ntarengwa ukaba kilometero 60 mu isaha. Ipikipiki. Ipikipiki bishatse kuvuga iki? Ipikipiki ni ikinyabiziga cyose cy'ibiziga bibiri gifite moteri ukuyemo za velomoteri. Ijambo rya 18, ikinyamitende 3 cyangwa 4 bishatse kuvuga iki? Ikinyamitende 3 cyangwa 4 ni ibinyabiziga bifite moteri itarengeje kVA 15. Ikinyamitende 3 cyangwa 4 ni ibinyabiziga bifite moteri itarengeje kVA 15. Bibutsa ko velomoteri yo ari ikinyabiziga cy'ibiziga bibiri gifite moteri itarengeje kVA 4. Ikinyabiziga kigendeshwa na moteri ni iki? Ikinyabiziga cyose gifite moteri kandi kigendeshwa gusa n'ibikigize. Ikibazo gikundwa no kubaza. Ikibazo gikunda kubazwa. Mucyiteho. Ikinyabiziga kigendeshwa na moteri. Ikinyabiziga kigendeshwa na moteri ni iki? Ni ikinyabiziga cyose gifite moteri kandi kigendeshwa gusa n'ibikigize. Cya 20, ubusobanuro bwa 20. Imodoka bishatse kuvuga iki? Ikinyabiziga cyose kigendeshwa na moteri uretse za velomoteri, amapikipiki, imashini zihinga cyangwa zikurura izindi. Ijambo rya 21, rumoroki. Rumoroki ni ikinyabiziga cyose cyagenewe gukururwa. Makuzungu ni rumoroki iyo ari yo yose ifatishwa ku kinyabiziga gikurura. Rumoroki ntoya. Rumoroki ntoya ni rumoroki ifite ibiro bitarenga ibiro 750. Ibinyabiziga bikomatanye cyangwa ibinyabiziga bikururana bisobanura iki? Bisobanura ibinyabiziga bikomatanye bigenda nk'aho ari kimwe. Ijambo rya 25, ikinyabiziga gifatanije. Ni ikinyabiziga gikomatanye, kimwe ari ikinyabiziga ikindi ari makuzungu. Ijambo rya 26, ikinyabiziga gikururana kabiri. Ikinyabiziga gifatanije n'ikindi ari makuzungu. Icyo kinyabiziga gikururana kabiri ni ikinyabiziga gifatanije n'ikindi ari makuzungu. Uburebure bwite. Uburebure bwite ni uburebure bw'ikidapakiye. Uburemere bwikorewe. Uburemere bwite hongeyemo uburemere bw'imizigo. Ijambo rya 29, uburemere ntarengwa bwemewe. Ni uburemere
bugendanwa. Guhagarara umwanya munini. Guhagarara umwanya munini ni uguhagarara igihe kiruta igihe ikinyabiziga gihagarara hinjiramo abantu cyangwa ibintu. Ijambo rya 31. Guhagarara umwanya muto. Guhagarara umwanya muto ni uguhagarara igihe ikinyabiziga gihagarara kugira ngo abantu bajyemo cyangwa ibintu bijyemo. Akagarurarumuri bishatse kuvuga iki? Akagarurarumuri ni akantu karabagirana gasubiza urumuri ku kirwohereje. Ikinyabiziga ndakumirwa. Ikinyabiziga ndakumirwa. Ibinyabiziga bya polisi, ibizimya inkongi, ibitwara abarwayi, aho bijya bigiye gutabara birangwa n'intabaza irabagirana cyangwa irangurura amajwi. Amatara y'urugendo. Reba, amatara y'urugendo. Amatara y'ikinyabiziga amurika imbere mu muhanda mu ntera ndende. Nongera mbibutsa ko ushaka gutsindira provisoir si ngombwa kujya mu ishuri. Rimwe na rimwe buri gihe uba wifitiye akazi ntubone umwanya wo kujya mu ishuri, ariko umwanya wo kujya kuri YouTube ntago wawubura. Kora subscribe kuri channel yacu yitwa Ubwenge, ujye ubona video za buri gihe zikwereka amategeko y'umuhanda. Ndahamya ko uzareba video zacu neza witonze, uzisubiramo, uzatsindira provisoir ukoze rimwe. Amatara yo kubisikana. Amatara y'ikinyabiziga amurika inzira nyabagendwa atagombye guhuma ibinyabiziga bituruka imbere. Amatara ndangambere. Amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi agaragaza ubugari bwacyo burebewe imbere. Amatara ndanganyuma. Amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi agaragaza ubugari bwacyo burebewe inyuma. Twumvikane neza, amategeko y'umuhanda aba ari uko ari, nta kuyahinduraho. Ijambo rya 38. Amatara kamenabihu y'imbere bishatse kuvuga iki? Amatara y'ikinyabiziga abonesha neza imbere yacyo mu gihe igihu cy'imvura nyinshi, cy'urubura cyangwa cy'umukungugu. Amatara kamenabihu y'imbere. Ndabisubiramo. Ni amatara y'ikinyabiziga abonesha neza imbere yacyo mu gihe cy'igihu cy'imvura nyinshi, cy'urubura cyangwa cy'umukungugu. Ijambo rya 39. Amatara kamenabihu y'inyuma. Ni amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi yerekana ubugari bwacyo burebewe inyuma mu gihe cy'igihu cy'urubura cyangwa mu bihe by'umukungugu. Ijambo rya 40. Amatara yo kubisikana. Amatara yo kubisikana ni kimwe n'amatara magufi. Amatara yo gusubira inyuma. Amatara abonesha inzira inyuma y'ikinyabiziga akereka n'abandi ko icyo kinyabiziga kiri gusubira inyuma. Mu yandi mazina bajya bacyita ikinyoteri. Amatara yo gusubira inyuma. Amatara yo gusubira inyuma ntabwo ari ikinyoteri.
Ikinyoteri ni itara ndangacyerekezo cyangwa ikinyoteri. Itara ndangacyerekezo niryo kinyoteri, hano ruguru twari twibeshye, mutubabarire. Itara ry'ikinyabiziga ryereka abandi, ni itara ry'ikinyabiziga ryereka abandi bagenzi ko ikinyabiziga gishaka gukata mu ruhande rumwe cyangwa urundi, iburyo cyangwa ibumoso. Itara rishakisha ni itara rihindukizwa, rishobora kureba ikintu kiri no mu mpande zacyo. Itara ndangamubyimba, itara ndangaburumbarare. Itara ndangamubyimba cyangwa itara ndangamurumbarare ni itara ry'ikinyabiziga ryerekana ubugari bw'ikinyabiziga, haba inyuma cyangwa imbere. Ubuso bubonesha. Ubuso bubonesha ni ubuso busohokana urumuri cyangwa ubuso burabagiranamo urumuri ku tugarurarumuri. Itara ry'umuhondo ni umuhondo wiganje cyangwa usa n'icunga rihishije cyangwa umuhondo wiganje. Ukuboko kuzamuye k'umukozi ubifitiye ububasha kuvuga iki? Kuvuga ko umugenzi wese agomba guhagarara keretse uwageze mu isangano ugomba guhita haba. Ukuboko cyangwa amaboko atambitse ategeka iki? Ukuboko cyangwa amaboko atambitse ategeka ko ikinyabiziga kigomba guhagarara abaturuka mu cyerekezo. Icyo kinyabiziga kigomba guhagarara hategekwa guhagarara abaturuka mu cyerekezo ikinyabiziga mumbabarire dusubiremo ijambo ubusobanuro bw'ijambo rya 48. Ukuboko cyangwa amaboko atambitse ategeka iki? Hategekwa guhagarara abaturuka mu cyerekezo gisanganye amaboko arambuye. Ibi bishatse kuvuga uku kuboko gutambitse aho kureba ibinyabiziga biri kuza nibyo bigomba guhagarara gusa. Kuzunguza intambike itara ritukura bivuga iki? Bivuga guhagarara abo iryo tara rireba. Murakoze cyane kuri ubu busobanuro bw'amagambo y'amategeko y'umuhanda. Mu by'ukuri ntushobora gusoma igazeti utumva ano magambo. Wowe usomye aya magambo uri intwari. Komereza aho ku zindi video zacu, uzatsindira provisoir utiriwe ujya mu ishuri kandi ukoze rimwe. Iyi ni channel yacu Ubwenge, kanda subscribe kuri iryo jambo riri hasi ritukura, ujye ubona video zacu buri gihe. Murakoze. Uyu ni Niga Ben, mwari muri kumwe. Mugire amahoro. Uyu ni Niga Ben, mwari muri kumwe. Mugire amahoro. Iyo begereye ibyome, abayobozi bagitegereje gutambuka bagomba gukora iki? Bagomba gutonda umurongo umwe no guhagarara iburyo bw'umuhanda. Ninde se cyangwa ni bande bemerewe kujya mu kinyabiziga igihe gishyirwa mu cyome cyangwa kiva mu cyome? Uretse abayobozi n'abagiherekeje, abantu bose bagomba kuvamo. Uretse abayobozi n'abagiherekeje, abantu bose bagomba kuvamo. 38. Umuyobozi w'imodoka agomba gukora iki mbere yo kuyishyira mu cyome na mbere yo kuyikuramo ageze ku nkombe yo hakurya? Agomba kumanura ibirahuri. Ni ryari amatara magufi, amatara ndanga, amatara
n'amaremare bicanirwa rimwe. Ndasubiramo hano kuri 39, ni ryari amatara magufi n'amatara ndanga n'amaremare bicanirwa rimwe? Ni igihe iyo hagati yo kurenga no kurasa kw'izuba cyangwa bitewe n'uko ibihe byifashe, nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura nyinshi, bidashobotse kubona neza muri metero 100. Aha ndabisubiramo, ni ryari amatara magufi n'amatara ndanga n'amatara maremare bicanirwa rimwe? Iyo hagati yo kurenga no kurasa kw'izuba cyangwa bitewe n'uko ibihe byifashe, nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura nyinshi, bidashobotse kubona neza muri metero 100, nibwo amatara magufi, amatara ndanga n'amatara maremare bicanirwa rimwe. Amatara magufi n'amatara maremare bigomba kuzimywa ryari? Bigomba kuzimywa iyo ikinyabiziga gihagaze umwanya muto cyangwa munini. 41. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimywa ryari? Iyo umuhanda umurikiwe hose ku buryo buhagije. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Iyo ikinyabiziga gikurikiye ikindi mu ntambwe zitarenze metero 50, keretse iyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye. Iyo ikinyabiziga gihagaze. Turakomeje kuri 42. Amatara magufi y'amapikipiki na za velomoteri agomba gukoreshwa ryari? Mu gihe cyose kandi mu buryo bwose. Igihe cyose bigenda mu nzira nyabagendwa. Amatara magufi y'amapikipiki na za velomoteri agomba gukoreshwa ryari? Ni igihe cyose bigenda mu nzira nyabagendwa. 43. Amatara kamenabihu akoreshwa ryari? Akoreshwa gusa iyo imiterere y'ikirere, imvura, ibihu bituma ntawe ubona neza nko muri metero 100. Iyo ikinyabiziga kigenda mu nzira nyabagendwa ifunganye irimo amakoni. 44. Amatara yo gusubira inyuma acanwa ryari? Igihe cyo gusubira inyuma gusa. Mbabwira ko, bibutsa nanone ko ibi ntabwo ari ibibazo n'ibisubizo. Uku ni ukugusobanurira uburyo bwo kugenda mu muhanda, usibye ko byo bipanze neza ku buryo bitakubowaringa nko gusoma, bitakunaniza nko gusoma. Impamvu zino video tuzikora ni ukugira ngo ntute umwanya ujya mu ishuri kandi utsindire provisoir yawe neza. Tujye kuri 45. Amatara ashakisha acanwa ryari? Igihe ari ngombwa kandi atabangamiye abandi bagenzi. 46. Ni ryari gukoresha amahoni ari ngombwa? Bimara umwanya ungana ute? Ni ryari gukoresha amahoni ari ngombwa? Bimara umwanya ungana ute? Igihe hari impamvu yo kwirinda impanuka cyangwa igihe atari mu nsisiro, kugira ngo umuyobozi uri imbere amenyeshwe ko bagiye kumunyuraho. Bigomba kumara umwanya muto. 47. Ese biremewe kuvuza ihoni ahegereye amatungo cyangwa inyamaswa? Ese biremewe? Oya, ntibyemewe. Abanyamaguru bagenda mu muhanda nijoro hatabona cyangwa hari ibinyabiziga byinshi bagenda bate? Bagenda ku murongo. 49. Hagati y'ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa hagomba kubamo umwanya ungana ute?
hagomba kuba byibura metero 30. Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda umurongo w'uburebure urenga metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 500 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Iyi ngingo ikunda kubazwa, twikomereze, nzabereka ibibazo n'ibisubizo, kandi nkwibutsa ko utagomba gutangira video yacu mo hagati. Ugomba kuyitangira ukayirangiza, kuko hari ibyo tuvuga mbere biguha link y'aho wiga utangira kwiga neza. Amategeko y'umuhanda, igika cya mbere. Bibutsa ko ni amategeko y'umuhanda. Kuri y'umuhanda nta gukata dushyiraho igika cya mbere cyangwa icya kabiri. Iki ni icya kabiri. Amategeko y'umuhanda, igika cya kabiri. Reka turebe ni ryari ibinyabiziga bya gisirikare biherekeranyije mu butumwa bitubahiriza amategeko agenga imodoka ziherekeranije mu butumwa. Dusubiremo ikibazo, ni ryari, dusubiremo nimero. Ni ryari ibinyabiziga bya gisirikare biherekeranyije mu butumwa bitubahiriza amategeko agenga imodoka ziherekeranyije mu butumwa. Mu nsisiro, kuva bwije kugeza bukeye, igihe cy'igihu cyabuditse, bigatuma abadashobora kureba neza muri metero 30 byibura. Abayobozi b'amagare na velomoteri bashobora kugenda mu muhanda babangikanye, ariko babujijwe kubangikana iyo bari mu nsisiro, iyo bwije, iyo bagiye guhura n'ikinyabiziga gifite moteri cyangwa n'ikinyabiziga kigendeshwa n'inyamaswa. Amategeko y'umuhanda ni hano tuyagarukirije. Murakoze. Ushaka gusubiramo video zacu, andika muri YouTube amategeko y'umuhanda, igika cya mbere cyangwa se cya kabiri, ukomeze nk'uko ubishaka. Channel yacu yitwa Ikirezi TV. Kanda subscribe ukurikirane video zacu uko bwije n'uko bukeye. Uzamenya amategeko y'umuhanda utavuye aho uri, aho ukorera cyangwa aho wibera, kandi utsindire provisoir ukoze rimwe. Nuyumva neza, ni package yuzuye, uzabona amanota yawe yo gutsindira provisoir. Murakoze, murakarama. Uyu ni Niga Ben, mwari muri kumwe. Muraho, murakaza neza kuri channel yacu Ikirezi TV. Uyu ni Niga Ben, muri kumwe. Ibinyabiziga bifite imitambiko ibiri ifite ikiyihuza, imitambiko ikoranye hagati ntiharenze metero 1 na santimetero 60. Ni ibihe binyabiziga bigira uburebure ntarengwa bwa metero 11? Ni ibinyabiziga bifite imitambiko ibiri cyangwa irenga. Uburebure ntarengwa bwa makuzungu, aha ni kuri 7. Uburebure ntarengwa bwa makuzungu ntiburenza metero zingahe? Ntiburenza metero 17 na santimetero 4. Hano hari igihe bagutega umutego, nk'aho tuzagera mu bibazo n'ibisubizo bakakubwira ngo ubuhagarike ntarengwa bwa makuzungu ntiburenza metero zingahe? Ni metero 4 na santimetero 20, habariwemo n'ibyo cyikoreye. Gusa icyo nticyanditse aha ngaha, reka dukomeze ku byanditse aha ngaha. Cya 8, uburebure bw'ibinyabiziga. Uburebure bw'ikinyabiziga bikururana hashyizwemo ibituma gikururana. Icya mbere kikaba gikururwa n'inyamaswa, ntiburenza metero zingahe?
ntiburenza metero 18. Ubuhagarike bw'ikinyabiziga ntiburenza metero zingahe? Metero 4 na santimetero 20. N'ibi ngibi nababwiraga hamwe hejuru. Ubuhagarike bw'ikinyabiziga ntiburenza metero zingahe? Ubuhagarike butandukanye n'uburebure. Ibyo ni ibintu uba ugomba gutekerezaho ukareba mu mutwe aho bitandukaniye. Ubuhagarike n'uburebure biratandukanye. Tugeze ku 10. Igice kirenga ku biziga kirenga ku mapine birumvikana. Igice kirenga imbere ni metero 2 na santimetero 70. Naho ikirenga inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Izi ngero uba ugomba kuzifata mu mutwe, kuko ahanini ibintu birimo ingero nibyo bikunze kugora abantu. Ariko nongera mbibutsa ko ushaka gutsindira provisoir vuba byoroshye utagiye guta umwanya mu bintu byinshi, andikamo muri YouTube, banza ukande subscribe kuri iyi channel yacu Icyizere TV, wandike amategeko y'umuhanda igika cya mbere, urebe ubusobanuro bw'amagambo yo mu igazeti, ugende usubiramo amategeko y'umuhanda igika cya kabiri, usome, ugende ureba umurongo ku wundi. Nurangiza uzajya kurangiza ibika byose byacu. Dufite n'ibibazo n'ibisubizo, nubisubiza byose uzajya mu kizame uzatsinda. Ukanda subscribe ukomeze ukurikirane video zacu uko bwije n'uko bukeye, aho wibereye aho ariho hose. Nta kuvuga ngo mvuye mu kazi ngiye kwiga ibi n'ibi, hoya. Reka twikomereze kuri 11. Uburebure buri hagati y'imipira y'inyuma n'iy'imbere, n'uburebure bw'ibice by'imbere n'iy'inyuma n'iy'imipira ku binyabiziga bifite imitambiko irenga 2 bupimwa bahereye ku ki? Bupimwa bahereye hagati y'imipira iteganye. Bupimwa barebeye hagati y'imipira iteganye. Iki kibazo ndagisubiramo. Uburebure hagati y'imipira y'inyuma, y'imbere, n'uburebure bw'ibice by'imbere n'iy'inyuma y'imipira. Kadusubiremo neza, muranyihanganira, hari hajemo akantu mu bicurane. Uburebure buri hagati y'imipira y'inyuma y'imbere n'uburebure bw'ibice by'imbere n'iby'inyuma y'imipira ku binyabiziga bifite imitambiko irenga 2 bupimwa bahereye ku ki? Bupimwa bahereye hagati y'imipira iteganye. Tujye kuri 12. Iyo imizigo irenga ku mpera y'inyuma y'ikinyabiziga ho metero 1, igice cy'inyuma y'ikinyabiziga kigomba kugaragazwa n'iki? Kigomba kugaragazwa ku manywa agatambaro gatukura gafite byibura santimetero 50 z'uruhande. Nijoro iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa, itara cyangwa akagarurarumuri bitukura nibyo bigaragaza icyo gice kirengaho cya metero 1 inyuma y'ikinyabiziga. Tujye kuri 13. Ibimenyetso bikoreshwa kugira ngo berekane impera y'inyuma y'imizigo ntibishobora gushyirwa ku buhagarike bungana gute? Ntibishobora gushyirwa ku buhagarike burenze metero 1 na santimetero 55 uhereye ku butaka. Ibi bibazo bigiye birimo ingero z'imibare ni ukubifata mu mutwe, kuko nibyo bikunze kugora abantu kandi bakunda kubibaza. Nta kizamini na kimwe batanga kitarimo aho uza guhitamo imibare, ntibishoboka. Ubugari bw'imizigo itwawe n'amagare na za velomoteri na za romoroki zayo
bungana na santimetero zingana 75. Ndagisubiramo, ubugari bw'imizigo itwawe n'amagare na za velomoteri na za romoroki zayo bungana na santimetero 75. Ijambo rya 15 bibutsa ko turi kureba ibinyabiziga byemewe, iby'ibinyabiziga byemerewe bitagomba kwica cyangwa se kuviyola. Amatara y'ibinyabiziga agomba kuba ateye ku buhe buryo? Amatara y'ibinyabiziga agomba kuba ateye ku buryo nta tara cyangwa akagarurarumuri by'imbere y'ikinyabiziga bigaragara bitukura. Ikindi ni ukuba nta tara cyangwa akagarurarumuri byera cyangwa bisa n'umuhondo bigaragara ku ruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga uretse itara ryo gusubira inyuma n'iriranga icyerekezo. Tujye kuri 16. Utugarurarumuri tuba duteye dute? Utugarurarumuri rero ureba ukuntu tuba duteye, imbere ni umweru, inyuma ni umutuku. Utwo mu mbavu cyangwa se mu mpande y'ikinyabiziga ni umuhondo cyangwa icunga rihishije. Ibyo ukabifata mu mutwe. Utugarurarumuri 17. Utugarurarumuri tubonerwa muri metero zingahe? Tubonerwa muri metero 150. 18. Amatara ndangamurumbarare abonerwa muri metero zingahe? Metero 200. Amatara ndangacyerekezo agomba kugaragarira nijoro nibura muri metero zingahe? Nibura muri metero 150. Amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara ku manywa nibura muri metero 20. Birumvikana cyane. Amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara ku manywa nibura muri metero 20. 21. Ihoni ry'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri ryumvikanira muri metero zingahe? Cyumvikanira muri metero 100. Bibutsa ko ibi bigiye bifite ingero, nibyo bikunze kubazwa cyane. Nta kizamini na kimwe bajya batanga kiburamo ingero, ntibishoboka. Ihoni ry'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri cyumvikanira muri metero zingahe iyo bitarengeje umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha, bidapakiye kandi biri ahantu hategamye? Metero 50. 23. Ni ibihe binyabiziga bishobora kugira ihoni ridasanzwe? Ibinyabiziga bishobora kugira ihoni ridasanzwe ni ibinyabiziga ndakumirwa ndetse n'ibikora mu mihanda. Ibinyabiziga ndakumirwa nababwiye ko ari kamara, nta kintu kibigenga ubundi. Byatura ihererekane, bikora n'ibindi byinshi kandi ubona ko bitemewe mu muhanda, ko biba bigiye mu butumwa. Ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda umanuka. 24 ari nacyo cya nyuma. Ibinyabiziga bishobora kugenda mu muhanda umanuka cyazimije moteri. Oya, ikinyabiziga ntigishobora kugenda mu muhanda umanuka cyazimije moteri, ntabwo byemewe. Bibutsa ko iyi video kugira ngo uyisobanukirwe ugomba kuba wararebye igika cya mbere. Kugenda ureba video imwe usimbagurika ni ahantu usanga umunyeshuri ari kwiga nabi, asiba umwarimu akigisha ibintu adahari. Rero nimba wiyemeje kwigira kuri YouTube, turahari kubera wowe
kandi twishimiye intsinzi yawe. Reba videwo yacu, reba videwo zacu guhera ku gika cya mbere, ni igika mbibutse ntabwo ari igice, igika amategeko y'umuhanda, igika cya mbere kugeza ku gika runaka. Tuzageraho no ku bibazo n'ibisubizo. Nubireba byose uzasobanukirwa amategeko y'umuhanda, nujya gukora utsindire provisoir vuba. Reka tukwereke ukuntu wakwandika muri YouTube videwo zacu zikaza. Wandikamo amategeko y'umuhanda igika cya mbere cyangwa se igika cya kabiri cyangwa icya gatatu uko ubishaka ugakomeza. Mbibutse ko y'umuhanda hano nta gukata. Impamvu nabikoze si uko nyobewe ko bakata, ahubwo ni ukugira ngo videwo zanjye zibe umwihariko. Kanda subscribe rero ukomeze ujye ukurikirana videwo zacu uko bwije n'uko bukeye. Ndakubwiza ukuri kuzatsindira provisoir udataye umwanya mu ishuri, wibereye aho wibereye ku kazi kawe, ugiye muri break, wambaye muri kuteri uri kwiyumvira. Ni nabwo ubimenya vuba vuba. Iyo ibintu ugenda ubisubiramo ubimenya vuba vuba. Umufaransa niwe wicaye aravuga ngo repetition c'est la mère des sciences. Mwari muri kumwe na Niga Ben, murakoze, murakarama. Muraho, uyu ni Niga Ben nk'uko bisanzwe. Iyi ni channel yacu Ikirezi TV. Ubu tugiye kuguhereza ubusobanuro cyangwa se tugeze ku cyo bita igika cya kane. Igika cya kane turaza kubonamo ibintu byinshi bigiye bita. Ubu ngubu turaza kureba ku bimenyetso byo mu muhanda. Mbibutsa ko bino ntabwo ari ibibazo n'ibisubizo, ahubwo no kugusobanurira igazeti. Tugiye kureba ku bimenyetso byo mu muhanda. Mbibutsa ko ibi ntabwo ari ibibazo n'ibisubizo, ahubwo no kugusobanurira igazeti muri rusange. Gusa bijya kumera nk'ibibazo, ariko murabizi ko ubundi ikizamini gitangwa mu mahitamo, choix multiple. Baguha ibintu ukagenda uhitamo, ariko hasi ko bimeze aha ni ukugusobanurira. Twakomeje. Iki ni igika cya kane, amategeko y'umuhanda, igika cya kane. Ntabwo ari igice cya kane, igika cya kane. Reka dutangire. Ibimenyetso bigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda birimo ibyiciro bingahe? Bivuge. Birimo ibyiciro ni bitatu. Ibimenyetso byo mu muhanda, ibyapa n'ibimenyetso bimurika. Kabiri. Vuga uko bitegekwa mu nzira nyabagendwa birushanya agaciro. Vuga uko ibitegekwa mu nzira nyabagendwa birushanya agaciro. Nkomeze mbibutse ko ibi ni ibimenyetso byo mu muhanda turi kureba. Uko ibitegekwa mu nzira nyabagendwa birushanya agaciro, ibi bikurikira. Ibitegekwa n'abakozi babifitiye ububasha birusha agaciro ibindi bimenyetso byose. Abakozi babifitiye ububasha, ndizera ko buri muntu wese uri kureba ino videwo yamaze kureba amategeko y'umuhanda igika cya mbere, azi ubusobanuro bw'abakozi babifitiye ububasha. Ibimenyetso bimurika birusha ububasha ibyapa n'ibimenyetso byo mu muhanda. Bikomeze kuri gatatu. Ishyirwaho ry'ibimenyetso rigenwa nande? Ishyirwaho ry'ibimenyetso rero rigenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu ku mihanda y'igihugu n'iy'imijyi. Bikongera bigashyirwaho na njyanama z'uturere ku byerekeye imihanda y'uturere. Kane. Ibyapa byo ku muhanda bigizwe n'ubuhe bwoko bw'ibyapa? Ni ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, n'ibyapa bitegeka, ndetse n'ibyapa ndanga. Ni bitanu. Tujye ku cya gatanu. Kuri gatanu. Ibyapa byo ku muhanda bigomba gushingwa ku
ku ruhe ruhande rw'umuhanda? Ni ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Ibyapa byo ku muhanda bigomba gushingwa mu buhe buryo? Mu buryo umusozo wo hasi utajya munsi ya 1.50 m cyangwa hejuru ya 2 cm 10 uhereye ku butaka. Ubusobanuro bw'icyapa bushobora kuzuzwa cyangwa gusobanurwa cyangwa kugenwa n'iki? 7 ndasubiramo. Ubusobanuro bw'icyapa bushobora kuzuzwa, gusobanurwa cyangwa kugenwa n'ibyapa by'inyongera. Ibyapa biburira twari tugeze ku cya 8. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Tugeze ku 9. Ibyapa biburira byerekana iki? Byerekana imiterere y'icyago kiri imbere. Tugeze ku cya 10. Ibyapa biburira bitegeka iki umuyobozi utwaye? Bitegeka umuyobozi utwaye ubwitonzi budasanzwe. 11. Ibyapa byo gutambuka mbere bibereyeho iki? Ibyapa byo gutambuka mbere rero bibereyeho kumenyesha abagenda mu nzira nyabagendwa amategeko yihariye yo gutambuka mbere mu nkomane. Mbibutsa ko inkomane ni ijambo ryamaze gusobanurwa mu gika cya mbere. Igika cya mbere ni ubusobanuro bw'amagambo yo mu igazeti yose. Kanda subscribe wandike amategeko y'umuhanda ntukate, wandike y'umuhanda bihuye igika cya mbere. Urahita ubona ubusobanuro bw'amagambo yo mu igazeti, ubone gukomeza ibindi bika. Iki ni igika cya 4. Ubwo urakomeza n'igika cya 2 n'icya 3 ubone kugera ku cya 4, ukomeze no ku bindi bika ariko ntacyo usimbutse. Impamvu ndi kubabwira ibi rero ni uko umunyeshuri usimbutse isomo hari icyo abatumva. Ni hahandi usiba mu ishuri ugasanga bize ikintu udahari bakibajije no mu kizami. Rero na hano niko biba bimeze. Ushobora kwigira hano ukabona provisoir yawe nziza n'abantu bikabatangaza mu gihe wakurikiranye video zose ku murongo, ugakora n'ibibazo n'ibisubizo nabyo tuzabahereza. Kanda subscribe dukomeze. Ikibazo cya 12 nicyo twari tugezeho. Ahatari mu nsisiro, ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ingana ite? Ahatari mu nsisiro, ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ingana ite? Mu ntera kuva kuri 150 kugera kuri 200 y'ahantu habi byerekana. Tugeze kuri 13. Iyo ahantu icyago cyaranzwe ari harehare uburebure bw'igice cy'inzira nyabagendwa icyo cyago kirimo budashobora kwerekanwa n'ikihe cyapa? Iki kibazo tugisubiremo. Iyo ahantu icyago cyaranzwe ari harehare uburebure bw'igice cy'inzira nyabagendwa icyo cyago kirimo bushobora kwerekanwa n'ikihe cyapa? Ni ikihe cyapa? Ni icyapa cy'inyongera. Mu nsisiro ibyapa biburira bigomba gushyirwa hehe? Mu nsisiro ibyapa biburira rero bigomba gushyirwa ku ruhande neza rw'ahantu habi. Mbibutsa ko mu nsisiro nabwo ni bwa busobanuro buri mu gika cya mbere. Kandi insisiro mbasubiriyemo gatoya, insisiro ni ahantu hari amazu agiye yegeranye, mbega muri make hari akavuyo, niho bita mu nsisiro.
ubusobanuro bwiza bumeze neza buri amategeko y'umuhanda igika cya mbere, ntabwo ari igice cya mbere, igika cya mbere. Icyapa cyo gitanga uburenganzira bwo gutambuka mbere, gishobora gushyirwa ku nzira nyabagendwa gusa iyo andi mayira yose arasukira mu masangano ariho icyapa gitegeka gutanga inzira cyangwa guhagarara akanya gato. Turagisubiramo. 15. Icyapa cyo gitanga uburenganzira bwo gutambuka. Icyapa cyo gitanga uburenganzira bwo gutambuka mbere gishobora gushyirwa ku nzira nyabagendwa gusa iyo andi mayira yose arasukira mu masangano ariho icyapa gitegeka gutanga inzira cyangwa guhagarara akanya gato. Hano hagiye harimo amagambo akomeye nk'uko nabibabwiye. Kugira ngo ubimenye ugomba kuba wararebye video yacu ya mbere twakoze bwa mbere, amategeko y'umuhanda igika cya mbere, igika cya mbere, ntabwo ari igice cya mbere, ni igika cya mbere. Rero icyapa cy'inyongera kigizwe n'akaranga cyerekezo kirabura gashobora kwerekana icyerekezo cy'ahantu habi. Iki nicyo gisubizo cya 15. Ndagisubiramo. Icyapa cyo gitanga uburenganzira bwo gutambuka mbere gishobora gushyirwa ku nzira nyabagendwa gusa iyo andi mayira yose arasukira mu masangano ariho icyapa gitegeka gutanga inzira cyangwa guhagarara akanya gato. Igisubizo ni icyapa cy'inyongera kigizwe n'akaranga cyerekezo kirabura gashobora kwerekana icyerekezo cy'ahantu habi. Tugeze kuri 16. Ibyapa bitegeka n'ibyapa bibuza bitandukanywa bite? Ibyapa bibuza bimeze nk'ingasire izengurutse n'ibara ritukura kandi ubuso bukera. Ibi bibuza guhagarara umwanya muto n'umunini, bifite ubuso bw'ubururu. Ingasire igira ibara ry'ubururu iyo icyapa gitegeka. Turakomeje. Dore urugero rw'icyapa kibuza. Ngiyi ingasire y'umutuku, ngiyi ishusho y'ingasire, ubuso bwera, umuzenguruko w'umutuku. Iki cyapa rero kirabuza, gisobanura ntihanyurwa. Abantu benshi bakunze kucyitiranya bacyita ngo ni sansenike. Sansenike mu cyongereza ni one way, mu kinyarwanda ni inzira y'icyerekezo kimwe. Rero iki cyo gisobanura ntihanyurwa. Sansenike tuzayireba nayo. Twebwe tugomba kubyiga tukabisobanukirwa neza. Icyapa ntabwo ari sansenike ahubwo ni ntihanyurwa, kirabuza. Dore iki cya kabiri cyo twari tuvuze gifite ubuso bw'ubururu n'umuzenguruko utukura, gisobanura birabujijwe guhagarara umwanya munini, ariko nacyo gifite ishusho y'ingasire. Iki gikurikiyeho nacyo kikatwereka ko bibujijwe guhagarara umwanya munini n'umuto. Twe tugusobanurira ibintu neza tuguhereza n'ingero, niyo mpamvu tuba tukwizeza ko ugomba gutsinda. Ibyapa ntiturabigeraho ariko uru ni urugero tuguhereje. Reka dukomeze. Iki cy'agatire ka kabiri, iki ni icyapa cyerekana inkomane inyuramo bazengurutse, nyine kiba kigutegeka wita uzenguruka, nyine ugomba kuzenguruka byanze bikunze. Ibyapa rero bitegeka, iki ngiki kiba kigutegeka kutarenza umuvuduko wa 30. Iki cyapa gisobanura ko umuvuduko ntarengwa ari 30. Ibi ni byo rero bakubwiraga bifite ubuso bw'ubururu kuri kariya gatire ka kabiri. Ibi kiriya tuvuyeho cy'ingasire igira ibara ry'ubururu, icyo cyapa gitegeka ndamaze kubibereka. Tujye kuri 17. Ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa mu kihe gihe cy'inzira? Mu kihe gice cy'inzira?
Ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa mu kihe gice cy'inzira? Bikurikizwa mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiye ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Nongera mbibutsa ko aya magambo agiye akomeye arimo nyabagendwa, inkomane, biri mu gika amategeko y'umuhanda igika cya mbere. Iyo ibibuzwa byinshi byubahirizwa ahantu hamwe bigenda gute? 18 dusubiremo. Iyo ibibuzwa byinshi byubahirizwa ahantu hamwe bigenda gute? Ibigereranyo bibyerekeye bishobora gushyirwa hamwe ku ngasire imwe. Ibigereranyo bibyerekeye bishobora gushyirwa hamwe ku ngasire imwe. Amategeko y'umuhanda asaba kuyafata uko ari nta kuyahindura. Niyo mpamvu ukora rimwe ugatsinda iyo wumvishe zino video ukazishyira ku mutima. Uzumva unazireba cyangwa se ukazikumva tukazigira audio ukajya uyumva buri gihe ukabishyira ku mutima udataye undi mwanya wundi n'ubundi wumva izindi ndirimbo cyangwa ibindi bintu. Bibutsa ko hari ukubwira utabibona. Ukubwira utabibona ntago nakugira inama yo kujya wiga ibintu utabibona, ariko wenda uri kugenda mu muhanda wabigira audio ukajya ubyumva. Dukomeze kuri 19 rero. Vuba umubare ntarengwa w'ibimenyetso bishobora gushyirwa ku ngasire imwe ni 3. Ibyapa bitegeka bishyirwa ahantu hameze hate? Ibyapa bitegekwa bishyirwa ahantu harushijeho kubonwa neza n'abo bigenewe. Iki cyo bakunda no kukibaza cyane. Ubwo rero bagenda bagutega udutego batavuga iki cyanditse aha ngaha, wowe iyo wagisomye kiri mu mutwe uvuga iki cyanditse aha. Ibyapa biyobora bigamije iki? Ibyapa biyobora bigamije kuyobora no gusobanurira abagenzi b'inzira nyabagendwa. 22. Ibimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara bifite amatara angahe? Yavuge kandi unayasobanure. Bigira amatara 3. Itara ritukura birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Itara ry'umuhondo birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari birabujijwe kurenga icyo kimenyetso ubwacyo, keretse iyo ryatse umuyobozi yamaze kurenga uwo murongo. Ashobora kwambukiranya amasangano gusa ari uko atateza abandi ibyago. Itara ry'icyatsi uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Ndabasubiriramo. Ibimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara bifite amatara angahe? Bifite amatara 3. Yavuge kandi unayasobanure. Irya mbere ni itara ritukura, birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Irya kabiri ni itara ry'umuhondo, birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari. Birabujijwe kurenga icyo kimenyetso keretse iyo ryatse umuyobozi yamaze kurenga uwo murongo. Ashobora kwambukiranya amasangano gusa ari uko atateza abandi ibyago. Itara rya gatatu ni itara ry'icyatsi, uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Tugende kuri 23. Iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora bigenda bite? Itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rirakurikizwa keretse iyo hari n'icyapa cyerekana ko uturutse inzira iyi n'iyi, uturutse inzira iyi n'iyi ari we uhita mbere y'abaturutse mu zindi. Iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora bigenda bite? Iyo ni 23 dusubiyemo. Itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rirakurikizwa keretse iyo hari n'icyapa cyerekana ko uturutse
inzira iyi n'iyi ari we uhita mbere y'abaturutse mu zindi. Amatara ashyirwa ku bimenyetso bimurika akurikirana ku buryo bukurikira. Itara ritukura riba hejuru, umuhondo hagati, icyatsi hasi. Itara ritukura riba hejuru, umuhondo hagati, icyatsi hasi. Icyitonderwa: amatara y'inyongera agizwe n'akaranga cyerekezo k'ibara ry'icyatsi kibisi ashyirwa munsi cyangwa iruhande rw'itara ry'icyatsi kibisi. 25. Amatara mu buryo bwo kwaka akurikirana ku buryo bukurikira. Itara ry'umuhondo ryaka nyuma y'itara ry'icyatsi kibisi. Itara ritukura ryaka nyuma y'itara ry'umuhondo. Itara ry'icyatsi ryaka nyuma y'itara ritukura. Ibintu by'amatara bikunze kugora abantu. Turasubiramo gato duhereye kuri 24. Amatara ashyirwa ku bimenyetso bimurika akurikirana ate? Itara ritukura riba hejuru, umuhondo hagati, icyatsi hasi. Itara ritukura riba hejuru, umuhondo hagati, icyatsi hasi. Icyitonderwa: amatara y'inyongera agizwe n'akaranga cyerekezo k'ibara ry'icyatsi kibisi ashyirwa munsi cyangwa iruhande rw'ibara ry'icyatsi kibisi. Turakomeje. 25. Amatara mu buryo bwo kwaka akurikirana ate? Itara ry'umuhondo ryaka nyuma y'itara ry'icyatsi. Itara ritukura ryaka nyuma y'itara ry'umuhondo. Itara ry'icyatsi ryaka nyuma y'itara ritukura. Ukabimenya. Ibi ngibi ukibyumva ntuhita ubimenya, ahubwo uko ugenda ubyumva kenshi niko ugenda bijya mu mutwe. Ibimenyetso bimurika byerekana iki? Byerekana ibi bikurikira. Byerekana uburyo bwo kugenda mu muhanda. Ibimenyetso bimurika bishyirwa iburyo bw'umuhanda ukurikije icyerekezo abagenzi bireba baganamo, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda n'ahandi hose bitunganiye uburyo bwo kugenda mu muhanda kugira ngo birusheho kugaragara neza. 28. Kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikihe kimenyetso? Bivuga iki? Bivuga ibi bikurikira. Hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyasa, rivuga uburenganzira bwo gutambuka icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ntacyo rihindura ku mategeko agenga guhita mbere, kandi rikoreshwa nijoro no ku manywa. 29. Imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda, kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irihe bara? Turagisubiramo iki? Imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda, kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irihe bara? Zisigwa ibara rikurikira: irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. 30. Amatara cyangwa ibikoresho ngarurarumuri bikoreshwa kubera iki? Bikoreshwa kubera iyi mpamvu. Bikoreshwa kugira ngo bigaragaze inkengero z'inzira nyabagendwa. Iki kibazo gikunda kubazwa cyane. Amatara ni 30. Amatara cyangwa ibikoresho ngarurarumuri bikoreshwa kubera iki? Bikoreshwa kugira ngo bigaragaze inkengero z'inzira nyabagendwa. Ibimenyetso byo mu muhanda bigenewe iki? Ibimenyetso byo mu muhanda bigenewe gutunganya uburyo bwo kugendera mu muhanda cyangwa kuburira cyangwa se kuyobora
abagendera mu muhanda. Tugende kuri 32. Ibimenyetso birombereje bigizwe n'imirongo iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Bishobora kuba bigizwe n'iki? Bishobora kuba bigizwe icya mbere n'umurongo udacagaguye, umurongo ucagaguye, umurongo udacagaguye n'umurongo ucagaguye ibangikanye, cyangwa se umurongo ucagaguye ubangikanye n'udacagaguye. Iki nacyo gikunda kubazwa. Ibimenyetso birombereje bigizwe n'imirongo iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri bishobora kuba bigizwe n'iki? Ahubwo bigomba kuba bigizwe n'umurongo ucagaguye, umurongo udacagaguye, ndetse umurongo ucagaguye ubangikanye n'umurongo udacagaguye. 33. Mu muhanda ufite igice banyuramo gikikijwe n'uduce tugari tudafatanye tw'ibara ryera, hagomba guca ibihe binyabiziga? Ndagisubiramo. 33. Mu muhanda ufite igice banyuramo gikikijwe n'uduce tugari dufatanye tw'ibara ryera, hagomba guca ibihe binyabiziga? Hagomba guca ibinyabiziga bikurikira. Hagomba guca ibinyabiziga bigenda buhoro, ibinyabiziga bitwara abantu muri rusange, bigomba kunyura muri icyo gice cy'umuhanda. 34. Igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije, kikaba kigenewe iki? Aka kabazo karaje muri 2019 mu kizamini mu kizamini cyo kuri 7 mu kwa mbere. Ndagisubiramo. 34. Igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije, kiba kigenewe iki? Ibinyabiziga bigenda buhoro, ibinyabiziga bitwara abantu muri rusange, bigomba kunyura muri icyo gice cy'umuhanda. Iki cyanditse aha ngaha muze kutubabarira ntabwo ari cyo. Igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi ifite ubugari budahagije, kikaba kigenewe iki? Kikaba kigenewe uduhanda tw'amagare. Ni aho amagare anyura, uduhanda tw'amagare. Igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije, kikaba kigenewe iki? Kiba ari agahanda k'amagare. Urabona ko hano twacyanditse kabiri, twaribeshye. Cyanditswe inshuro ebyiri, twaribeshye. Igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi ifite ubugari budahagije, kiba kigenewe iki? Kiba kigenewe aba ari gahanda k'amagare. Umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa w'inkengero y'umuhanda yegutse, bivuga iki? Umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa inkengero y'umuhanda yegutse, bivuga iki? Bivuga uguhagarara umwanya munini bibujijwe kuri uwo muhanda. Bivuga guhagarara umwanya munini bibujijwe kuri uwo muhanda ku burebure bw'uwo murongo. Ndagisubiramo. Iki? Umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, umusezero w'inzira nyabagendwa cyangwa w'inkengero y'umuhanda yegutse, bivuga iki? Bivuga guhagarara umwanya munini bibujijwe kuri uwo muhanda ku burebure bw'uwo murongo. Guhagarara umwanya munini bibujijwe kuri uwo muhanda ku
burebure bw'uwo murongo. Umurongo mugari udacagaguye ugaragaza iki? Umurongo mugari rero udacagaguye ugaragaza, ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze inkombe zawo. Dukomeze kuri 38. Umurongo mugari wera udacagaguye uciye ku buryo bugororotse ku nkengero y'umuhanda werekana iki? Werekana aho abayobozi b'ibinyabiziga bagomba guhagarara akanya gato gategetswe babyeretswe n'icyapa stop. Ndayisubiramo. Umurongo mugari wera udacagaguye uciye ku buryo bugororotse ku nkengero y'umuhanda werekana iki? Werekana aho abayobozi b'ibinyabiziga bagomba guhagarara akanya gato gategetswe babyeretswe n'icyapa stop. Akanya gato gategetswe babyeretswe n'icyapa stop. 39. Umurongo ugizwe na mpande eshatu nyampanga zifite amasonga yerekeye aho abayobozi zireba baturuka kandi uciye ku buryo bugororotse ku nkengero y'umuhanda werekana iki? Werekana aho abayobozi bagomba guhagarara akanya gato iyo bishoboka kugira ngo batange inzira. Ibimenyetso byerekana imirimo mu nzira nyabagendwa bishyirwaho nande, bivanwaho nande? Bishyirwaho n'uyikora kandi bivanwaho n'ukora imirimo iyo ikimara kurangira. Kino nacyo gikunda kubazwa cyane kandi kinanira abantu benshi. Ibimenyetso byerekana imirimo mu nzira nyabagendwa bishyirwaho nande, bivanwaho nande? Ugasanga umuntu avuze ngo bishyirwaho na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Bishyirwaho n'uyikora kandi bivanwaho n'ukora iyo mirimo ikimara kurangira. 41. Dukomeze. Ibimenyetso by'inkomyi bishyirwaho nande? Ibimenyetso by'inkomyi bishyirwaho n'ubutegetsi bushinzwe inzira nyabagendwa iyo ari inkomyi idaturutse ku muntu cyangwa n'uwateye iyo nkomyi. 42. Iyo imirimo cyangwa inkomyi biri ahantu hatoya bigomba gushyirwaho ibihe bimenyetso. 42 ari nacyo cya nyuma ku bimenyetso byo mu muhanda. Mbibutsa ko mugomba kubanza, nta video n'imwe mugomba gusimbuka, mugomba kureba video ya mbere ariyo amategeko y'umuhanda igika cya mbere kigaragaza ubusobanuro bw'igazeti kugira ngo ugende wiga n'ibindi neza kandi uzabashe gutsinda abantu bayoberwaho wigiye. Ariko inama nakugira si uko bayoberwaho wigiye, ahubwo izi video wazibasharinga nabo bakamenya aho ukura ubumenyi. Reka dusubiremo ikibazo cya nyuma cya igisobanuro cya nyuma cya 42. Iyo imirimo cyangwa inkomyi biri ahantu hatoya bigomba gushyirwaho n'ibihe bimenyetso? Hagati ya nimugoroba na mu gitondo amatara ashyiraho imbibi. Hagati ya mu gitondo na nimugoroba utubendera dutukura dufite byibura santimetero 50 z'uruhande. Ndagisubiramo. Iyo imirimo cyangwa inkomyi biri ahantu hatoya bigomba gushyirwaho ibihe bimenyetso? Hagati ya nimugoroba na mu gitondo amatara ashyiraho imbibi. Hagati ya mu gitondo na nimugoroba utubendera dutukura dufite byibura santimetero 50 z'uruhande. Nongere mbibutse ko nimba ino video ari bwo bwa mbere uyibonye, hari n'izindi video zigiye ari nyinshi. Amategeko y'umuhanda igika cya mbere, ukibyandikamo hahita haza ubusobanuro bw'amagambo yose yo mu igazeti.
banza ukande subscribe kuri channel yacu Ikirezi TV ubone video zose ku murongo zacu, then uzige. Ukimara kuziga hariho na video yo kwiyandikisha kuri telefone yawe, kwiyandikisha gukorera provisoire kuri telefone yawe. Ibi byose nimwe twabikoreye kugira ngo ntimugate umwanya mujya kuri cyber mutanga amafaranga, mujya mu ishuri mutanga amafaranga, kandi hari aho wabyiga kandi ugatsinda. Hari benshi bamaze kwigira kuri YouTube kandi bagatsinda. Ibi tubereka ni fact, ntabwo ari byo duhimba, ni igazeti n'ubundi. Murakoze, mwari muri kumwe na Niga Ben, murakarama. Muraho, uyu ni Niga Ben nk'uko bisanzwe. Aya ni amategeko y'umuhanda, igika cya 5 nicyo tugezeho. Igika cya 5 rero turaza kwibanda kureba ibiranga ibinyabiziga. Reka dutangire. Imodoka, leta n'ibigo bya leta ibifite GR, G na R 001A. Bishatse kuvuga ngo G isobanuye government, R isobanuye Rwanda. 001A ibinyabiziga bya leta. Imbere rero ibara ry'icyapa nyine ry'ibati, baryita ibati, riba ari umweru, ibara ry'inyuguti rikaba ubururu. Noneho inyuma ino G hamwe na R, n'ino 001 na A, G n'ubundi isobanuye government, R isobanuye Rwanda. Inyuma rero ibara ry'ibati ubwo ni ibara rya plaque. Rya plaque ntabwo ari icyapa no hejuru, ni umuhondo. Ibara ry'inyuguti ni ubururu. Imbere ibara rya plaque ni umweru, ibara ry'inyuguti rikaba ubururu. Inyuma ibara rya plaque ni umuhondo, ibara ry'inyuguti rikaba ubururu. Dukomeze ku mapikipiki ya leta n'ibigo bya leta. G R 001A, G na R nabyo bisobanuye government Rwanda. Inyuma gusa, murabizi moto igira plaque imwe gusa, rero kandi biri inyuma ni ibara ni plaque. Ibara rya plaque ni umuhondo, noneho ibara ry'inyuguti iri kuri plaque riba ari umukara. Imodoka, imishinga ya leta. Imodoka noneho imishinga ya leta, imishinga ya leta GP, G na P 001A. G bisobanuye government, P bisobanuye project. Ibara ry'ibati rya plaque, ubwo ni ibara rya plaque ni umweru, ibara ry'inyuguti ni ubururu. Ibara ry'ibati inyuma, ibara rya plaque ni umuhondo, ibara ry'inyuguti ni ubururu. Moto, amapikipiki, imishinga ya leta. G na P ni government project nk'ibisanzwe. 001A inyuma ni ibara rya plaque ni umuhondo, inyuguti. Imodoka, abikorera, inyuguti inyuguti y'ipikipiki ni kuri government project ni umukara. Imodoka, abikorera. Amapikipiki kubera ari government project, hamwe hejuru hano ku ipikipiki umuhondo, ubururu, n'aha ni umuhondo, ubururu. Noneho imodoka, abikorera RA
Bino ni Rwanda. Ibi ni ibigaragaza ko nyine ari ikinyabiziga cya mbere. Iki kinyabiziga cyageze mu Rwanda bwa mbere cyari gifite ino nimero 001A. Ibara ry'ibati ni umweru, ibara ry'inyuguti ni umukara. Inyuma ibara ry'ibati ni umuhondo, ibara ry'inyuguti ni umukara. Amapikipiki rero, abikorera niho bavuga umukara. Hariya hejuru nari nabyishe mvuga ko ipikipiki ari umukara, kandi hariya ni kuri government project GP. Plaque rero hari igihe nazo bakunda kuzibaza. Iki gika cya 5 mujye mucyitondera cyane. Hari igihe bakubaza plaque utarigeze uziga, kuko ziri mu ngingo, mu igazeti ziri mu ngingo ziri inyuma cyane. Amapikipiki abikorera agomba kugira inyuma kuri plaque zaza ari umuhondo, ibara ry'inyuguti ari umukara. Imodoka abikorera LL, abikorera 001, inyuma gusa plaque igomba kuba ari umuhondo, ibara ari inyuguti y'umukara. Imodoka byavanywe mu mahanga n'abacuruzi. Imodoka zavanywe mu mahanga n'abacuruzi bari manara. Ino ma igaba isobanuye marchandise. Ra ubwo ngubwo ni Rwanda. A 001 imbere ni ibara ry'ibati ry'umweru, ibara ry'inyuguti umukara. Manara, ino ma isobanura marchandise. A 001 inyuma ibara ry'ibati, ubwo ni plaque. Plaque inyuma igomba kuba ari umuhondo, inyuguti ari umukara. Imodoka rero zo kuri ambasade ibifite ibi bikurikira: 01C na D, 01R. Imbere ibara ry'ibati umweru, ibara ry'inyuma ry'inyuguti icyatsi. Ibara rya plaque umweru, ibara ry'inyuguti icyatsi. Ubwo ni ibinyabiziga bya ambasade, umweru n'icyatsi. Inyuma ni umuhondo n'icyatsi. Ibinyabiziga bya ambasade ubwo ngubwo ugomba kubimenya ko ari 01C, 01R, nako ni 01C D 01R. Imodoka, ibinyabiziga bya konsura nabyo bigomba kuba bifite 01CC 01R. Imbere ibara ry'ibati n'ibara rya plaque y'imbere igomba kuba ari umweru, ibara ry'inyuguti igomba kuba ari icyatsi. Ibara ry'ibati ku binyabiziga bya konsura, ibara rya plaque nyine y'inyuma igomba kuba ari umuhondo, inyuma inyuguti ari icyatsi. Byagaragaye cyane ko ibundi plaque y'imbere igomba kuba ari umweru, inyuma ari umuhondo. Inyuguti nizo zishobora gutandukana, ariko kuri konsura inyuguti zihora zisa. Inyuguti ni icyatsi kuri konsura na ambasade, yaba inyuma cyangwa imbere. Ndetse na plaque imbere ni umweru, inyuma ni umuhondo. No kuri konsura imbere ni umweru, inyuma ni umuhondo. Biroroshye kubifata. Imodoka ibiva mu mahanga by'agateganyo bandikaho IT 001R. IT. Ibara ry'ibati, ibara rya plaque ni umweru, inyuguti ni umukara. Ibara rya plaque ry'inyuma ni umuhondo, inyuguti y'inyuma ni umukara. Umuhondo. Imodoka izishamikiyeho kuri oni. Imodoka izishamikiye kuri oni ziba zifite 01 ini n'ubundi
01 R. Imbere ni ibati ry'umweru, inyuguti y'icyatsi. Inyuma ni ibati. Ubwo ibati mwamaze kumenya ko ari plaque, ntibibacange. Ibati ni umuhondo, inyuguti ni icyatsi. Amapikipiki ashamikiye nayo kuri oni, inyuguti ibara rya plaque ni umuhondo, ibara ry'inyuguti ni icyatsi. Ipikipiki igira plaque inyuma gusa, twese turabizi, cyangwa se ibati. Imodoka mu mazina y'abantu haba handitseho RKGP. Ubwo RKGP imbere ibara ry'ibati umweru, ibara ry'inyuguti umutuku, ibara ry'ibati umweru, ibara ry'inyuguti umutuku. Ubwo nyine impamvu bavuga inyuguti ni uko aba ari izina ry'umuntu. RKGP inyuma ibara ry'umuhondo, umutuku, ibara ry'inyuguti. Amapikipiki mu mazina y'abantu ari nayo ya nyuma aba ari RKGP inyuma gusa, ibati ry'umuhondo, ibara ry'inyuguti rikaba umutuku. Bigaragara ko ubundi ipikipiki igira plaque imwe y'inyuma, kandi iyo plaque n'ubundi ihora ari umuhondo. Ihora ari umuhondo, usibye ko bihindukira hano ku nyuguti niho bihindukira, ariko plaque ihora ari umuhondo. Ubwo rero ni ngombwa ko n'ibi mubifata mu mutwe, kuko hari igihe babibaza mu kizamini. Hari ikizamini babibazamo ugasanga biragucanze kandi warize.